بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد مشاهدينا الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah maka tautay manghuran muna-muna hitukbaltan yu pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iban pamudji sin panghidayat niya katu sarta sin pagpaturun niya sin sarayaw-rayaw kitab amuna in Quran mahamulya amu in yaun halawm niya in pamandu
hisiyo-siyo in mamaugbog sin Quran Al-Karim makadawhat siya rahmat day Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga katawtay manghuran in ini day nga mga salaggo-laggo amuin nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo amuin piaturun niya kato taniyo in amuin Quran mahamulya amin pia sampai sin Nabi tani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarinya mga katawtay manghuran in pangajian taniyo hawak turum ini amunalong ta in hukuman ilan kamudaratan sin music. Amu in laong ta masa taniyo ini agun-agun katan na wayron na piyag inakan sin amuin maas bata laong ta ini kamaumuhan in matarya ini mga bahong bata sumagawa sabab sin kusog sin pitna sin pag-iyanon music ini sampai makasakop kita niyo puti na yung buhok taumaas na waliyadu billah mataki sin pag-iyanon music ini. Usog ba imaas bata wayron na piyag-akan. Sa kaula-ula in pag-iyanon music ini jari atawa manjari. Uno kawhati in ini bukun hat do sa siwi-siwi sumakawa do sa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabi at mga katawtay manghuran, hatiun tanyo marayaw, ingatun tanyo in hukuman niya. Dahil nga Quran Al-Karim mahamulya, iban sin kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban sin kaulamaan, iban sin mga kasahabatan bang biyadiin, in pangatud nila, panghukom nila sin pag-iyanon music ini. Sabab mga katawtay manghuran, kapiligduhan dakula, amuin di ta kaingatan in kangian, in hunauna ta, wayroon dasa niya, sumagawa, in hakikat niya kamatanan niya tuwi, in ini dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala maksiyat, dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Daya sabi at mga katawtay manghuran pangadjian tanyo waktu rum ini in hukuman ilan kamudaratan sin pag-iyanon music. Muna-muna kita untanyo amuin ha-Quran mahamulya sabin iyan piaturun sin Allah ta'ala padduman sin kita ni mga bariman. Nasabbot ha Quranul Karim suratul Luqman amun nabassatan yu haindun biat battaniyo dan dihaini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nasi man yashtari lahwal hadisi liyudilla an sabilillah bighairi ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. In ayat ini mga katawtay manghuran manunjuki sin pangharam sin pag-iyanon music, iban na sin instrument niya. Kalna, yari rin dihayat ini nasabbut, in amuin, siksa, sin tao, mataki, dumungog, atawa mamakay, sin mga musical instrument, nasasabbut din dihayat ini siksa niya hangkan na ini, itong daing mga dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa minan nas aundeng ha mga manusia may yashtari lahwal hadis amuin mani sila atawa hipalabihun nila na in lahwal hadis amuin kabtangan wayroon kapuspa iddahan kalalamihan. Lauhi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an in pag-iyanon lahwal hadis amuna in music sampai siapahan niya pa Allah ta'ala nakatu. Lauhi Ibnu Mas'ud radhiyallahu an
hambuk sahabat si Rasul sallallahu alaihi wasallam mapuok tuod. Panabi alaihi salatu wassalam law niya, wallahi alladhi la ilaha illahu, wa qarraraha salasan. Ibut pa Allah, amuin wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan buat malaingkan siya. Piyag balik-balikan niya sa panya nakatu. Innama huwal ghina wal mazamir. Bunar tuod in pag-iyanullah wal hadis, amuin kabtangan kalalamihan, haayat ini, amuna in music, iban sin mga musical instrument. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Demikian Imam Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, siyabut niya raisab, in ini nazalat hadil aya fil ghina wal mazamir. Hambuk alim si mga tabi'in, bunal tudlaw nin ayat ini piaturun, manunjuki sin music, iban sin musical instrument. Demikian kamatauran sin mga ulama, aksarul mufassirin ala anna al-murad bilahwil hadis huwal ghina. Demikian in kamatauran sin mga ulama magtatafsir sin Quran, in pagyanun law na lahwal hadis, amu in nasabuta ayat ini sarta iban siksa niya, amu na in pagyanun music. Wal iyadu billah. Panagnaan makataw tay manghuran, sabutun taniyo bilang hasupaya kahatian tanin hukuman niya, haram dakula, nasabut ha Quranul Karim, sarta panapsir si mga kasahabatan, iban si mga kaulamaan, iban mga tabi'in. Naparman sin Allah Ta'ala, aun din ang mga manusia, mamihay ni, hamun palabihon nila ini. Kisa nakauna among piyagpaturunan sin ayat ini, ingan niya Hinadir ibn al-Haris. Hambuk siya magkukupur hawla Makkah. Di siya magparat siya pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inhinang niya mga katawtay manghuran, nami siya mga magkakalang, maingat magkalang, pag-uhos sa kahaba, aun kakitaan niya mga manusia, madto pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumungog sin Quran, sa satun niya pagangan niya, ampan niya daapon ni magkakalang niya, kalangin yung tauyan, painuman yung alap, ampan yung kalangi, buhiin yung music, ampain akin niya, napi kamuhaw no in lari marayaw, amo ini kalalamihan, ataw amin panawag-tawagi Muhammad, magsambahayang, magpuasa, magluwas-lungsad, mabinsan ang ginahawabaran, haunin lari marayaw. Hinadir ibn al-Haris, amuin piaturunan sin ayat ini. In maksud niya, saplag mga katawtay manghuran, amuin pangharam sin music. Narindihay ni Beta sin Allah Ta'ala, liyudilla an sabilillah. Unin maksud niya sin music ini, panglaong niya ha mga manusia dahil hadan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bi ghairi ilm. Amu in wayruun ilmu nila. Wayattakidaha huzwa, sarta pang gura-gura niya pa Quranul Karim. Biya nasin amun kaunan niya yato. Haunin lari marayaw. Music amun malami biyayan. Atawa Quran, panawag-tawagi Muhammad, magsambayang, magpuasa, mag-ibadat, narindihay ni panggura-gura niya. Nagparmanin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ulaika lahum adabun muhin. Tungbasan sila sin Allah Ta'ala, siksa tumup sin kakakahinang nila mangi, amin nang gura-gura sila, parman sin Allah Ta'ala, kanina na in siksa, halong kahinaan, Piya pagtup sin Allah Ta'ala, sabab karena simpang gura-gura nila. Amuin mga tao, mataki sin music. Doon nakakumalang, atawa mag-play sin musical instrument. Kitaan niyo mga katawtay manguran, hangkan na ini, itong bukon hat sadya, dosa siri-siri, sumagawa, dosa dakula pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai
siyabot sinallahu ta'ala in siksa niya, siksa halawm kahinaan. Waliyadu billah. Yadtuna amu intiapsiran sin mga kasahabatan in maksudaini amu na music iban musical instrument. Waliyadu billah. Na intao mataki magdungog sin music, gayta sinallahu ta'ala in amu in sipat niya. Sumunod ayat, wa idha tutsla alayhi ayatuna. Apabila batbatun, apabila mabatbat doon, kaniya in mga katanda-tandaan namo, mga ayat namo, wala mustakbira. Manaykod siya ilan pagtas takabbur, kaalam yasma'ha, sa kaulaw-ulaw wala niya diungog. Alamat mga katautay manghuran, sin amon mga tao matarisin music, sabin ini aun kamudaratan niya. Aun kamudaratan niya, amun tumubo in kamunapikan. Sampai lang si mga ulama masabutan yura, di mapun hapangatayan sin manusia matarisin music, di mapun hapangatayan niya in Quran iban sin music. Buat malaingkan bangyaunin music, maigin Quran. Bangyaunin Quran, maigin music. Di yan mapun sa lama-lama. Nang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah masabutan yura. Naangkan na insipat niya ni biya ini, bang siya mabatbat dun kanin ayat namo, Quran, manaykod siya bang pagtas takabbur. Sa kaula-ula wala niya diungog, kaanna fi udunayhi wa qara. Sa kaula-ula, nabiso na intayngan niya, aun natampan. Nabiso na siya biyan, di na siya makarungog. Sabab may mga katautay manghuran, sabab in pag-iyan yung music ini pagnanan siya sautus syaitan. Tingog sin syaitan. Tingog mga katautay manghuran. In nagbayta ini, hi Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala, hambuok amuin sa ingat-ingat magtapsir sin Quranul Karim, hi Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala dahing mga tabi'in. Amun ayat sinallahu ta'ala wastafziz man istata'ta minhum bisautik. Sasata sila ya iblis, isiw-siw in karausan mo, paluko magad kay mo, hatiranan sin tingog mo. Laong Imam Mujahid, hambuk alim sin mga tabi'in, maingat magtapsir sin Quran, amo na in saut, in tingog pagyanong dahindihay ni sin saitan, amo na in al-mazamir wal ghina, amo na in musical instrument, iban sin amon mga pag-music dayan. Nahangkan na di na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya aun nalagpak tampan sintayngan niya sabyaun na namumugad in amun kasaitan-saitanan sinta umataki magdungog sin music. Naraindi ini biyayta na isab sin Allah ta'ala in siksa niya pabashirhu bi'adabin alim na pakuya ka na siya sin siksa maulul wal iyadu billah. May ayat to, biyayta pa sila Allah ta'ala, pakuya ka na siya, pang hinaisab ka niya. Sab sintas takabbur siya, nahina siya sin Allah ta'ala, pabashirhu, panghina yato, pangudyo-udyo ka niya, pangbawa-bawa ka niya, panghina ka niya sin Allah ta'ala, pakuya ka siya sin siksa maulul. Mga katautay manghuran, inyad to, hukuman dahil ha Quranul Karim. Damikian biyayaon sabuton tanyo isab in hukuman dahil ha Nabi alayhi salatu wassalam hatungod sin pag-iyanon music ini. Sabab ini mga katautay manghuran, lando tod in amo in kusog sin pitna niya ini. Kaya na sinakita nyo maasbata masata niyo ini. Usog babae, timaki sin pag-iyanon music ini. Nahati yung tanyo marayaw in ini, ha Quran iban ka hadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ini haram dakula mga katautay manghuran tarbilang day nga mga dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatungod sin pangharam fi bayani tahrimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li alatil lahwi wal ma'azib al-musiqi. Amuin pangharam sin music, iban si mga musical instrument.
dan kan Abu Amir an Abdurrahman ibn Ghanam qala haddatsani Abu Amir aw Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul diulog hi Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu anhuma in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagsabda la yakunanna min ummati qaumun yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azib. Hadis sahih mga katawtay manguran, riwayat Imam Bukhari. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taan tutuod, sung maawang ding mga umat ko, mga manusia, jarihun nila na, in pag-iyanon, pag-iyanon, hati niya zina, iban sin silk, wal harir, silk mga katawtay manguran, amuin tartanto sadya pa mga bangsa kababaihan. Najarihon na, sin mga kausugan magpakay sila ini. Iban sin wal khamar, jarihon nila na, halalon nila na in pag-inom alak. Wal maazib, iban sin musical instrument, music long tabiayan. Riwayat Imam Bukhari. Subhanallah, mga katawtay manghuran, in laggo, sin maksiyat, sin pagyan ng music ini, piyag abay, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, piyag pag-agad niya, in pagsabot niya, ilan sin dosa zina, dosa pagpakay, sin pamakay babae, amo na in silk, iban sin pag-inom, sin alak, piyag abay niya iban sin music mga katawtay manghuran, tanda sin ini dusa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na in mga tao manghalal ay ni amo na in suko nila in nasabot na ayat sin Allah ta'ala, amo in tiapsiran tanyo kain na ito suratul Luqman, siksa halawm kahinaan, iban siksa maulul wal iyadu billah. Hukuman mga katawtay manghuran, matarang matampal, dahil nga Quranul Karim, iban dahil nga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biyayaon sabuton tanyo isab, in kamput, sin mga kaulamaan, mga fukaha, mahinga tahukuman, pag-uhanan sin upat madshab. Bang uno in amuin, pangatod nila, kamput nila, tungod sin pag-iyan ng music ini. Tagnaan tanyo mga katawtay manghuran, kan Imam Malik, amma Malik fa innahu naha 'anil ghina. Adapon Imam Malik nang lang siya dengan pag-iyan ng music ini. Wa an istima'ihi, damikyan indumug hayni. Sampai piyang subuhan Imam Malik rahimahullah amma yurakhisu fi ahlal Madinah min al-ghina. Hamanga tao amuin mangjarihi, sin amuin pag-iyan ng music ini, ha mga tao halong daira. In ari Imam Malik rahimahullah, innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Bunal tuod, in maghihinang hayan, dahil di kamo mga tao maksiyat pa Allah ta'ala. Mga tao jaruhaka pa Allah subhanahu wa ta'ala, kabtangan Imam Malik rahimahullah. Innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Bunato din maghihinang hayan, matakisin music, magdungog, in maghihinang hayan, di kamo mga tao maksiyat pa Allah ta'ala, jaruhaka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabuton tanyo Imam Abu Hanifa isab, Imam Abu Hanifa wa amma Abu Hanifa fa innahu yakrahul ghina wa yaj'aluhu min ad-dunub. Imam Abu Hanifa kahukawan niya to din pag-iyan ng music ini, sarta tiar bilang niya itong niya day nga mga dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dosa mga katawtan ng uran, bukon hata dya dosa siwi-siwi, sumagawa dosa dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Imam nato Shafi'i rahimahullahu ta'ala, amuin ya idol sin amuin kau mga manusia hakaw mantaniyo. Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, unin kamput niya, wa amma Shafi'i faqala fi kitabi adabil qada innal ghina lahun makruh.
Long Imam nato Syafi'i rahimahullah bunnal tud in pag-iyanon music in iyan kalalamian kahukawan mayta yushabbihul batila wal mahal papagsibuun niya ini in kabatalan ibansin halal in haram ibansin halal papagsibuun niya hasabab sin music. Waman istaksara minhu fahuwa safihun turaddu syahadatuhu. Na hisiu-siu lang Imam Syafi'i rahimahullah in matarihaini magkalang magdungog sin music in siya fahuwa safi in siya kabus ng Imam nato Syafi'i. Kabus kulang inakal niya turaddu syahadatuhu di tay maunin panaksiin niya. Di tayo mauning panaksiin niya. Sabab mayta itong siya din nga mga tao maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Namang kan Imam Syafi'i, di itong panaksiin niya. Mag-witness ha mga pagtiyaon, di siya matarbilang, di tayo maun. Amun tao matangi si music, di tayo maunin pag-witness niya ha mga pagtiyaon. Hangkan na mga katao tayo manguran, biarayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in subay piun taniyo mag-witness sa pagtiyaon mga tao adil. Sabab bang tao magdurog music, di tayo maunin panaksiin niya. Wasarraha ashabuhul arifun bimadhabihi bitahrimi. Piya tampal sin mga panaiban ni Imam Syafi'i rahimahullah mga ulama daisab in madhab niya rin dihaini haram in amin pag-iyanin music. Wa amma madhabul Imam Ahmad ibn Hanbal, madhab isab Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Naong sinanak niya faqala Abdullah sa'altu abi anil ghina, ya subukulong nihi ama amuin tungod sin music. Long sin ama kulong al ghina yung bitun nifaq fil qalb. In music, in iyan, paturuun niya in kamunapikan, halong pangatayan. Wala yu'jibuni. Iran di na ako ma-ajaib. Long Imam Ahmad ibn Hanbal. Di na ako ma-ajaib. Sinamin parakala music ini. Sababin ini matarang. Ha-Quran, iba na mga kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangharam. Daya sahabat to ng Imam Ahmad ibn Hanbal in pag-iyanon music yun bitun nifaq fil qalb wala yu'jibuni. Tumubo in kamunapikan humuka in pag-iman kagantian sin kanifaq kamunapik halong pangatayan di na ako mainu-inu ng Imam Ahmad ibn Hanbal. Thumma dakara qawla Malik innama yaf'aluhu indana al-fusaq. Mahuli ang panyasyabot in kabtangan balik hi Imam Malik rahimahullah bunal tud in mataki hayan magihinang hayan mga tao jaruhaka mataki magmaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala wal iyadu billah. Ittipak in mga ulama mga kataw tayo manghuran hatungod sin pag-iyanon music wayroon pagkhilaf in iyan haram dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabbuton tanyo sampay in mga tabi'in wa kadhalika madhabu ahlul Kufa. Damikyan mga tabi'in mga katawtay manguran. Hinda Sufyan, hinda Hamad, hinda Ibrahim, Hishabi, ibang marugay pa rin kanila la ikhtilapa bainahum fi dhalik. Wayroon pag ikhtilaf nila hatungod hayan. Manunjuki wala na'lamu khilafan aidan baina ahli al-Basra fil man'i minhu. Damikyan amuin mga tao ahlul Basra. Biakanda Imam Hasanul Basri rahimahullah, mga ulama sin tabi'in, wayroon sila nag-ikhtilaf. Hatungod sin pangharam, sin pag-iyanon music, ittipak sila katan mga katawtay manghuran, biada sin upat madhab tanyo, amuin ittipak sila in hukuman ini, haram pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katawtay manghuran, dahil nga sa biyato, inwajib ka to tanyo. Hamasa tanyo ini, labiluba na tuod, in tumangkis kita niyo, umanib kita niyo, dahil nga pag-iyanon music ini. In kita ni mga maas,
kaanibon tanyo in mga kaanakan tanyo, dahil hamuin pag iyamin music ini. Sabab karna, in ini, aun kamudaratan niya. Aun kamudaratan niya mga katautay manghuran. Sabab tumtumun tanyo, ingatun tanyo, katan, apabila in Allah Ta'ala nang haram na, sinhambuk parakala, in iyan aun nasadya kamumulahan, kamudaratan, dan dunhayan. Na in music mga katautay manghuran, matarang, nasabutan niyo in mga amuin mga kaayat-ayatan, in ini haram dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kamudaratan niya sabutun tanyo, in music ini, in ini, maig in pag-iman mga katautay manghuran. Di tanyo ka na naman, in tao matagi mag-music, maigin pag-iman niya. Kagantian, sin kamunapikan. Kamunapikan, hangkan na ma-observe tanyo in tao matagi magdungog sin music, in tao yan, mahang magdikir pa Allah Ta'ala. Maliso magsambahayang, labi luwa na sambahayang jamaah, ta mga kausukan, maliso. Maliso, magbasa sin Quran, dumungog sin Quran. Mga tao matagi music. Sabab may tayat mga katautay manghuran, kamunapikan na, in amuin, pangatayan niya, mahipo sin kamunapikan. In ini siyabot, Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, bilang kamudaratan sin music, laong Imam Ibnul Qayyim, rahimahullah, ma'tada ahadunil ghina illa wa nafaqa qalbuhu wa huwa la yash'ur. Wairun hang katao tumagi sin pag-iyanin music buat malengkan in pangatayan niya mahipo sin kamunapikan hari niya kana naman wal iyadu billah. Amo ini mga katautay manghuran day nga mga siksa sa lagu-lagu, hindi ta kana naman sin diatuan na kita sin siksa. Tanda niya biya na sinasabutan niya to. Bang Quran in karungugan, wayruun, inu-inu, mangi parasahan, di nisan majugjug in pangatayan, sumagawa bang music in mas in karungugan, mangandu in pangatayan, sampai mabut lumuha in mata, wal iyadu billah. In ini tanda alamat na, sin wayruun na pag-iman, sa sifat sin mga bariman, bang sila mabatbat doon kanila in Quran, magduruhon in pag-iman nila, sumino papangatayan nila biyayan, majugjug in pangatayan nila, sumagawa in tao mataki magdungog sin music, wayruun pakialam, wayruun inu-inu niya, sintod sin Quran, di na magbakka sa pangatayan niya, in pag-iyanin Quran, sabab may ta, yatto na yung kamunapikan, halong pangatayan niya. Di niya ini ka na naman. Sampai, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, walau arafa haqiqatan nifaq, la absarahu fi qalbih. Sabab, bang niya sadya, kaya ingatan, in hakikat sin pagyanong kamunapikan, taan tutuod, na mapinig niya halong pangatayan niya, in amuin mangi iban marayaw, in luunan niya, inluon niya palong pangatayan niya amunin Quran. Sumagawa, di niya na tumapinig, di niya na kananaman, in katagihan niya na sadya, music, wal iyadu billah. Hapamay-bay niya, pagbati na mayan, suru Arab pabiyayan, wal iyadu billah, music na yung biubuhi. Sung matug, music da. Sampay halom, kasilyas, namamaygo music da, nagkakalang, wal iyadu billah, hatas sa sakatan music da, wal iyadu billah. Uno na yung kahalan dia ini, Quran, mahang karungugan, wayruun lugal sin Quran, music lunlun inlaw tainga, iwan sin pangatayan. Na ini mga katao tayo manghuran, sipat na sin mga tao munafik, amuin, mataod na yung kaligapan nila dahil hamanuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa di niya ini ka na naman, laong Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Sampai dito Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, fa innahu
فإنه ما اجتمع في قلب عبد قط محبة الغنى ومحبة القرآن إلا وطردت إحداهما الأخرى. Bunal tuod, di mapun pangatayan sin ipon in music iran pagyanin Quran. Buat malengkan buhaun niya in hang buok deng hayan. Bang Quran, matarikaw sin Quran, wayro ni music yan. Sumagawa bang music, matarikaw in Quran, mig, mga katao tayo manghuran. Hangkan na kasakupan tanyo, di na sin ari, in tao matari sin music, bukun matariya Quran. Bukun matariya Quran. Sampai in pagsambahayang mabugat kanya. In dumog sin Quran, mabugat kanya. Music in amuin katarihan niya. Wal iyadu billah. Kaobserbahan tanyan mga kataw tayo manghuran. Dum adlaw biyan. Memorize, hapal in mga lyrics biyan. Magkalang. Wal iyadu billah. Sumara pag-abot pa Quran, kalam sintuhan niya, wayroon mga kataw tayo manghuran, zero balance. Sabag may kamunapi ka niya ito, mabugat biya yan, ito na nagpugad in saitan. Nagpugad in saitan, sabdi yan mapun ng Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, in music, iwan Quran, halong pangatayan. Na ini mga kataw tayo manghuran, dahil mga kamudaratan niya. Hangkan na inwajib ka ito tanyo mga bangsa muslimin, nabiluwa na hamas sa ini, tumangkis kita niyo. Iban patangkisun tanyo mga kaanakan tanyo. Explainin tanyo kanila, pasawahun in hukuman, iban kamudaratan sin pag-ianong music ini. In ini di jarihun, haamuin aramatan niyo Islam. Sumakawa, long tabiayan, hati niya, bang long ta sayang isablong niya yung talent biyayan, lingkat sintingog biyayan. Na ini mga kataw tayo manguran, tumtumuntan niyo, nikmat ini ding Allah Ta'ala mga tingog ini. Pakaya hakabayan sin Allah Ta'ala, biya na sin Quran. Nagbabayt ay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Quran biaswatikum. Pangari-ngarihin niyo, in Quran, sin tingog niyo. Hambuk baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Pakaya in amuin lingkat sin tingog mo, ha Quran. Kalam sin Tuhan mo. Nagbaita in Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukon din kamo in hisiusyo na indi niya usalon in lingkat. Paluin luoy sin tingog niya hatungod sin Quran. Bukon din kamo hayan. Hangkan na mga kataw tayo manghuran na tumtumuntan nyo in amuin hukuman ini na yaram kato sinsara mga kataw tayo manghuran. Sabab karna in ini dahing mga amuin lang ta makalipa ka. Hamanusia dahing hamanuntum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin ini pakayan ini sin saitan. Pakayan sin saitan. Hawakto biugaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala iblis iban sin mga tindog niya parman sin Allah ta'ala nasabuta suratul Isra idhab paman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaan mawfura kadtunakaw hisyusyo magad kay mo dahil mga anak apu Adam na intungbas nyo apinal ka jahannam tungbas sampurna hadlaw akhirat. Ang pabita sin Allah Ta'ala, wastapziz manistata'ta minhum bisautik. Paluko inisiyo-siyo yung kakausan mo din kanila, mga anak apu Adam, bisautik. Hatiranan sin tingog mo. Yung tingog ini, long sin mga ulama, biyakan da Imam Mujahid, rahimahullahu ta'ala, in ini, hamuna in al-ghina wal mazamir. Hamuna in music, even musical instrument. Karena hipangligap dahil nga pagtaat pa Allah Ta'ala. Hipangligap dahil nga Quran mahamulya. Sampai ang pakabdangan hi Imam nato Shafi'i rahimahullahu ta'ala. Hatungod sin among inlaw ta pag-iyanon music ini lang Imam nato Shafi'i rahimahullah dahil nga mga kabtangan niya ini wada'athu
az-zanadiqa liyushghilu bihi anil Quran. In nagpaang, nagbutang sin mga music yan, in iyan mga tao munafik, nasasakitin pangatayan, maita nila piaw ning pagyan ng music, hasupaya mapaling in manusia deng ha Quranul Karim. Mapaling in man maligap na wayroon na time si manusia hatungod sin Quran al Karim. Hangkan na lang Imam Shafi rahimahullah in nagbutangan mga zanadiqa, amo in mga tao munafik. Allah subhanahu wa ta'ala ini nasabut qala al-Qadi Abu Tayyib kana Shafi rahimahullahu ta'ala yakrahu at-taghbir wa huwa at-taqtaqatu bil qadib wa yaqul wada'athu az-zanadiqa liyushghilu bihi 'anil Quran. Mga tao munafik in nagpaaw nagbutang hayan mga long musical instrument hasupaya malipaka in mga bariman deng ha Quran al-Karim. Mga katautay manguran, wajib kato tanyo in tumangkis dahil hamuin music ini. Sampai suway kita mag-a'udhu billahi minasyaitanir rajim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ayaw kau marabya yan. Sabtumtumain iyan, tingog yan sin saitan, panasat. Kato tanyo. In Allah subhanahu wa ta'ala, siya sabot niya in sipat, sin mga bariman. Amun biantog niya, wa idha sami'ul lahwa a'radu'an. Apabila makaruog sila sin lag, sin amuin luog lama, na manaykod sila deng hayan. Manaykod sila deng hayan. Hambuk ayat sin Allah Ta'ala sipat sin mga ibadur Rahman, walladina la yashhaduna az-zur. Iran sin mga sila, amuin di sila magsaksi, humadir sin pagyanin zur. Uning pagyanin zur, nung sin mga ulama, biya kanda lais, kanda mujahid, hati niya, amuna, Muhammad ibn Hanafiya, az-zur hahuna al-ghina, amuna longta in amuin music. Karena in music ini, dahil nga mga sa lagbo-lagbo, kabaktalan mga katautay manghuran, kabatilan. Hambuk usog biyayan na miyatukan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hambuk sahabat na isa mga katautay manguran, nangasubo hatungod sin pag-iyanon music. Laong sinusog ini biyayan kan Ibnu Abbas, mada taqulu fil ghina? Uno in amun kabay ta mo hatungod sin pag-iyanon music. Ahalalun hu am haram? Uno yan halal atau haram? Laong Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la aqulu haraman illa ma fi kitabillah. Qala ar-rajulu afahalalun? Qala wala aqulu dhalik. Naung Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia kulaw niya umian halal, damikian dira sa bakumian halal. Sumangawa, in aki Ibnu Abbas kaniya, ara'ayta al-haqqa wal batil, idha jaa yawm al-qiyamah, afa ayna yakunul ghina. Kita mo ka in kabaktalan, irang kasabunalan, apabila dumatong na hadlaw kiyamat, harap pakain, matarbi lang yung pagyan ng music. Nalong sinusog ini, yakunu ma'al batil. Hama kabatilan siya ini. Kabatilan in pagyan ng music. Nalong ka na Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idhab pakad aptay tanapsak. Panaw na kao, kaya jawaban mo na in pangasuro mo. Kaya dihilan mo na ipta, in ginhawabaran mo, panaw na kao. Wala na sadya siya tiyam para sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, inyan haram. Siap-sap na sadya, simple na sadya, sinambuk sahabat, mahingat na Quran, haukuman, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, banglaw ni adlaw kiamat, harap pakain, in music yan. Hakasabon na lang tawa kabatilan. Nalaw sinusog hama akabatilan. Ang panyabeta katuna ko panaw, pakad aptay tanapsak. Bunal tuod, kaya baitaan mo na, kaya jawaban mo ng pangasubusimbaran mo. Mga katautay manguran, subhanallah. Zaman payat to, music, bukun pa, worse, biasin masatan nyo ini. Biya din na bang amuin long ta, masatan nyo na ini. Amuin, nung sing Tagalog, malaswa biyayan. Amuin, haparkala, usog iban babae. About pagmamahal, about love,
about indakinis nabihan. Na ini kamudaratan niya laong sinhambuk sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an al-ghina ruqyatuz zina. In pag-iyanong music, in iyan tawal-tawal, introduction sin pag-iyanong zina wal iyadu billah. Hangkan na mga kataw tayo manguran, kakitaan tanyo in amuin long ta tampat pagzizinahan, iyan nasadya yung pag-iyanong music wal iyadu billah. Sabihin iyan panasat sin saitan, tawal-tawal sin zina, laong Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Hangkan na mga kataw tayo manguran, wajib to din tumangkis kita nyo dahil nga pag-iyan ng music ini. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kaya riwayat, in siya hambuk waktu, nakalabay siya, paamuin music, unin hinang niya, fa'arabaan. Nanaykod siya, minig siya, unin arisin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanya, laqad asbaha Ibnu Mas'ud wa amsa karima. Hasarab sinhinang niya ito, nanaykod siya, timangki siya rin ang pagyanon lahwal hadis, amin music, noong kanya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, biyantog siya bunaltod, Ibnu Mas'ud, mulya siya, dahil hakamainatan, sampai kamahapunan, sabab sinahinang niya ito. Mga kataw tayo manguran, tanto na sadya, matarang, ding Quran, iban sin, mga kahadis-hadisan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-ianong longta, amuin music, in ini, ding mga zur, sampai di na nila definition in pag-ianong zur, yuqal alal kalamil batil, wa alal amalil batil, wa alal ayni nafsiha. Amun kabatilan katan, naunin kabatilan, amun ay music, dahil hakabtangan, Ibnu Abbas, radiyallahu anhuma. Mga kataw tayo manguran, mataod mga kahadis-hadisan, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amun nang harami sin pag-iyanin music ini. Hambuok hadis, in ini hadis, Imam hadis Tirmidhi, وقال هذا حديث حسن وحسنه الألباني أيضا في صحيح سنن الترمذي. Hadis Hasan mga kataw tayo manghuran, riwayat Imam Tirmidhi. Hambuk waktu in Rasul sallallahu alaihi wasallam nag-aagadi ba ni Abdurrahman ibn Auf. Hadis ini matarang, nyanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pag-iyanon music, amun magkakalanghayan, tingog sin mga tao kabus, jaruhaka papa Allah subhanahu wa ta'ala. Tiya amun niyaksud to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din di hadis ini bayan. Ngadto sila, nagagad sila kin Abdurrahman ibn Auf. Hawaktu amun nawapat in amun naja sakratal maut na anak niya Ibrahim. Kan Mariatul Qibtiyah, hangpo tagwalu bulan hi Ibrahim, hanaja sakratal maut na. Fawada'ahu sallallahu alaihi wasallam fi hujrihi fafadat ayna. Gira na, kiadil na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, gira niya na anak niya kailo, sampai namugod in luha hamata sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Narendi inilaw ka ni Abdurrahman, atabki wa anta tanhan nas, magtangis ko lang niya Rasulullah, main kan naglalangkaw, dahil nga mo hindi magtangis. Sabda si Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni lam anha anil buka. Bunal to din ako lang niya, way ako sablaw ni nang lang, dahil hamin magtangis. Wa inna ma nahaytu an sawtayni ahmaqayni fajirain. Sumagawa, bunal to din pianglangan ko, amun dua tingog, kabus, iban jaruhaka. Mga tao jaruhaka, iban kabus, inamuin dua tingog ini. Sautun inda nagma, wa sautun inda musiba. Tingog panagnaan, amo na lang ta pagkalangan. Lahun, walabun, wa mazamiru syaitan. Amo na tingog kapag laminamihan, pagkalangan. Iban musical instrument niya. Lambang mga riyama sa tanini, concert diya yan. Ngayon iyan, biyita si Nabi sallallahu alaihi wasallam, tingog yan,
sin tao kabus, iban tao maksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, sautun inda musiba, amo na intingog mag-aluhoy, magmatay, hawak to datungan sin musiba. Na ini ni mga katao tayo manghuran, matarang dan di hadis ini, amo inlong tapya tampal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in pag-iyan music, in iyan maksiat, mga kabus, in amuin magihinanghayan. Tao jaruha ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ampan niya, talusun pa yung hadis, laong niya kan Abdurrahman, in luha is inilaw niya, ini rahmat laong niya. Rahmat laong niya, ulong. Man la yarham, la yurham. Isiyus yung di may ngat maulong, hindi rasab siya kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na alhamdulillah mga katautay manghuran, hati niya, nasabutan niyo in kamudaratan, iban hukuman, sin amin pag-iamin music, in ini, wayroon, khilap, in kaharam niya mga katautay manghuran. Matarang, nabangkitan niyo, di pa amuin, laong tabiayan, kumahagad, atawa, umanib sin pag-iamin music ini, hamapuas, diungog tanunay mga kaayat-ayatan, day nga Quran, day nga kahadis-hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, day nga mga kabtangan sin mga kasahabatan, kabtangan sin mga ulama ut tabi'in, day nga kabtangan sin upat majahab, sin pangharam nila sin music, na waliyadu billah, makalamod na kita niyo ayat sin Allah Ta'ala, amin tiyatagamahan sin siksa, maulul, siksa, halong kahinaan. Mga katao tayo manghuran, yan in Quran, al-mahamulya, amo yan in sarang, amo in dilan tanyo waktu, sa amo yan in subay, katagihan tanyo, sab kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mukundi sin music, in yan, compose, sin mga tao nagkukupur, sin manusia biara kay mo. Sumagawa in Quran, mahamulya, kalam sin nagpapanjari sin manusia, Tuhan Rabbul Alamin, maita mo didilan waktu, dan doon kau, amo inusalon min talent mo, silingkat sin tinog mo, magbasa hayan, magdungog hayan, ibadat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. In Quran, mga katautay manguran, bang kita dumungog, humayang inlong sindaghal ta. In pikilan ta humayang, maigin problema ta. Bukon biya sin music, ampa na magduruhon in susa, in amin karukkaan. Hahal biya ini piagliki-likian na kita, sin saitan. Piagliki-likian na kita mga katautay manguran, di ta sadya karunguan. Mga katautay manguran, biyayaon sa buton taniyong amo inlong ta, aon mga tartanto, jari in music biyayan. Sumagawa, hari tanyo pa ini masabot, inlong ta, pagyamin din dihay ni, bang tanyo kumpiron, iban sin masa tanyo, di da, malayo to, biya sin subangan iban sadlupan. Bang masa tanyo ini, music kapag tiyaunan, lain iyan, haram da mga katautay manghuran, sab karna in nasabot hadis din dia ini, amo inlong ta duf sa jabian, amin tambol atau ahong biyayan. Ampen masatan ini music amo in, iban musical instrument, amo inlong ta hantara sin usog iban sin pihak babae biyayan. Long Ibnu Mas'ud, ruqyatuz zina, tawal-tawal sin zina. Amin lumasig in, kumusog in sahawat, mag-imagine in makarungog kanya. Narain dihay ni haram yan mga katautay manghuran, sab karna mapansin tanyo rabyayan, maig in amo in long ta, kaluman sab sin music ini. Sab sin music ini biyayan. Kita niyo in tao biyayan, usog na kataw babae, nagdara amo in nagbabaran biyayan. Sumagawa, bangbuhian na music, waliyadu billah, gumaan na in baran biyayan, sampai mabot, magbiyayla-biyaylahin na. La ilaha illallah. Sabin ini, rukyatuz zina, tawal-tawal, introduction sin zina. Amuin, humuka in pag-iman, sampai gumaan na kanya in maksiyat Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga diyari, mga katautay manguran situation, biya na sinlong ta, amuin, aun paglami-lami. Paglami-lami biya na sin Eidil Fitri, iban Eidil Adha.
in hadis nasabot Imam Bukhari hambuk waktu Rasul sallallahu alaihi wasallam di matong siya kan Aisha aun jariyatan tadriban bidufain jariyatan bata-bata babae amun mayroon pa simangput biyayan inhinang nila magpukpuk sila sin tambul mga katuahong biyayan narendi hayni wala sila liyang si Rasul sallallahu alaihi wasallam piasaran sila da'hunna faqala alayhi salatu wassalam da'hunna sari sila biyan fa inna li kulli qaumin 'idan wa inna 'idana hadal yawm sabing katan amuin kauman biyan aun paglami-lami nila nain ini paglami-lami tanyo biyan na jiyari mga katao tayo manguran hawak to sin Eidul Adha iwan Eidul Fitri sumagawa insarat mamman mga bata-bata wayron pasimangput in pangumulan nila. Ampay masatan yung ini hangkan na lang takay na di daman jari, mga budyang na waliyadu billah. Amo inlong ta, inhaunahan, magkalang. Pangita-ngitaan si mga kausuhan, la ilaha illallah. Nain ini mga katautay manghuran, haram dakula sampai diyata, himam nato Syafi'i rahimahullah, in amuin wasahibul jariya idza jama'a an-nasa li sima'iha fa huwa safihun turaddu syahadatuhu wa huwa diyasa faman fa'ala dhalika kana dayyusan in amuin tao aun long ta babae biyayan kaya ukuman niya doon nakaipatan niya atawa siyo na biyan hababaan niya pagubos nagpun siya mga tao biyayan hasupaya amo inong tadumog kaniya biyayan na intao yan kabus di tay maun in panaksiin niya sarta kadayusan long Imam Syafi'i rahimahullah hisiyusi maghinangayan dayus in hukuman niya kaya nga tantanura mga katao tay manguran intao dayus di makasud palom sulga amo intao magrida na siya in amo in kaya hukuman niya, pihak babae, pag ngitaan na sin kausuhan, bukun mahram niya, doon nakadumog sin tingog, masatan ini biya ini mga kataw tayo manguran, maampun tabiya, lang sin basa biya yan, na magpangalay. Yan, ini, haram dakula mga kataw tayo manghuran. Sari sabang mga bagong bata-bata biyaya namin, wayron pa si masangput, sumagawa, masatan ini budyang waliyadu billah. Yang ngita-ngitan kaya lilibutan sin mga kausuhan, mga layhalupan biyayan. Atau magkalang, in kayo na nin dumaak biyan, maas niya biyayan. Tayo manghud niya katukaw, pangalay ikaw matu, parayawa biyan. Matkaw makasin biyan, dilan sa kansin biyan. La ilaha illallah. Law Imam Syafi'i rahimahullah isiyo si maginang ni dayus. Dayus mga katawte manguran. Sabab, nagrida na siya pangita-ngitaan sin mga tao amuin kausuhan biyayan. Waliyadu billah. Na ini ni mga katawte manguran, amuin lang ta, simple biyayan. Amuin magpukpuk biyayan. Na masata nyo bukun biyato, magpangalay, mag-organ, amuin bang mga kagimbagimbahan, mag-organ, sampai in amuin long tapangan tinusog at babae, mga lay na mabut biyayan, wal iyadu billah, in ini haram dakula mga katawtay manguran. Ikaduan niya biyayan, long ta amuin hatungod pagtiaon biyayan, na in ini jari rin dihayni, al-ghina ma'adduf, waqtan nikah, li'ilanihi wa tashji'ihi. Amuin long ta bilang long ta pagpamahalayak sinaon pagtiaon biyayan. Sumagawa bukon da sin masatan nyo ini. Masatan nyo ini bukon duf biyayan. Masatan nyo music. Amuin makabuhi sin sahawat sin kausugan iban kababaihan biyayan. Wal iyadu billah. Dita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam paslun ma bainal halal wal haram. Hatinya ini utlang biyayan sin halal iban haram. Mahalayak ini ni pagtiaon biyayan. Halal biyayan. Darbuduf wasautu fin nikah. Amula lang tayo mga mag-ahong mangdika to magtambol biyayan. Iban sinlong tabiyan hati niya magpamahalayak biyan sin ang pagtiaon. Maman lang ta mga bata-bata babae biyan bukun way pasimangput biyan. Na ini mga kataw tayo manguran jari ini tartanto ini biyan. Tartanto biyan. Pag
lami-lami iban sin amin long ta pagtiaon biyan. Sumakawa zaman tanyo ni waliyadu billah biat tu biyan mga nasabot tanyo ito bukun da biya sinaki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam amin long ta simple biyan. Then di ka tumabot mga mag-hire waliyadu billah singer di nga Malaysia. Allahu alam story si mga kabataan biyan singer day nga Malaysia magko-concert biyan paatinon sin pagtiaon magkalang waliyadu billah inini haram dakula mga katawtay manguran maksiat hangkan na in pagtiaon pagula-ula sin masatan ini wairun barakat pag sumusuno in waktu nagbutas atawa julja na problema pagula-ula sa maksiat in panagnaan sin adlaw pagtiaon yato waliyadu billah. Na ini ni mga katawtay manguran wajib amo inlong ta tinggalan sin kita niyo sabab karena malaggo tod in amo inlong ta malaggo tod lang ta in amo inlong ta kamudaratan niya malagwin kamudaratan niya di ta na kamusuyan na kasakupan niyo yan inta umatagi music kabalikan tanong magbiasin salawat mabugat in mangdungog Quran mabugat in namas sa Quran. Ayaw pa ka mamasana, humapal sin Quran. Di, mabugat ka niya. Diya, sa abang lyrics biyan, makaan ka niya. Waliyadu billah. Magsambayang 5 wakto, mabugat ka niya. Sabi at na siya kaya kapangan sin saitan, yat na yung kuwan. Saitan na pupuka datay nga niya. Natubtub din na sa mga katawtay manghuran, mura-murahan, amuin lapasun kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil nga amuin haram inibiyan, dakula, amunin pag-ianin music biyan, karena ini siksa ini. Hika Georgia na hamano siya dunya, lari luba hadlaw akhirat, na mura-mura mga katawtay manghuran, amuin matay matanyo pamarayaw, inyad to, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, amuin pagpatumtum, panghimati, hamasatan nyo ini, amuin 5 tagtuod biyan, matakiin katan biyan. Nabang kita nyo, mabaya sin amuin karayawan biyan, Quranul Karim, indilan tanyo wakto. Namura-murahan mga katawtay mga urahan, ipasampay na mo kanyo sa landua, kataan ka mo di magbati lawol, magtainghog, kumita biyayan sin program tanyo mura-muran tiyong basan kamo sin Allah taala sin karayawan barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.